Polakla and Yasalau Alabamyawi Ezova Abanigba TV, Apoga Dominity Ba a Tovo Eve, Banyajin, Nia Pankaka and Balapa Akba Eve, Black for Adam Alaba Gawada Bear, Zapuna Jona Adumiabo. Kalangodo nyawonya selekbe penya zuma be dukopla John Dramani Mahama biabe wa ade Ghana City eve la dizepo asiji akpoto hana na nuplala na makanya selekbe ha pa nya zuma be Bank of Ghana ikanya Ghana zukwa pa gajarapa ga nonu zukwa cho gadodo pa do pa bla eve yonu moda balama alonu na makanya selekbe ha pa nya zuma be afaku madama ti ade eto yima ama avaku ama na ho abi STC bus ade bijule etukrum ntome alabaya ku badwe adum ya kola egbepa nya jome kana adum kutiba ne pema badani nya joye enya nuslin ewe English dictionary oye dem bana banya jolo nya godum ka anyimai nya jona mi nyankwenye imanola nolen jineku. No silence ever English dictionary. Nyatepe. Mais si dictionary a caractère son fi de passer K. No silence ever English dictionary a standard ton standard yeah. And you know the view. And you know the view can le basic level. And you know American le SHS. And you know American le university. Allo le language you. Nenya make manya be view. And they are strong but ha. No silence ever English dictionary. And you know ha. I'm a make nenya be view module po. And they are strong but ha. No silence ever English dictionary. And you know mama. Nela dile boso so madana na pula. Atia place order le Amazon. Allo number can I follow screen Nigeria. Opo to me to the kana WhatsApp afisi african la nya call no silence ever English dictionary akwa koveno akpe no silence ever English dictionary enyon to ya John to Zukopla John Dramani Mahama Edesebe wa ada Ghana City la lita de kamel sejo wa wodo le diesel nu jibe wa akpede Ghana to nu wa akpo mi pa asi le jim egbo alaba dodwa ad akomacho egba pa ndakaji yi anaji dodwa pa kaledoji pola felis kwache ofosu de gbapanya ya choyi aba ya ji yewo agloba jiuduma gawo da asida akode no gaza ojia ji akpoto alabadiza kwe aho Ghana City evepe didi hana raiti de kai ka mamia agado alaba momi pa asima atro alaba nanama ka ha talojine enyabe wa ajujo budofa wo pa ji adu gapa asi ohoji ike ha aye wa ana pojo dopo pla apo yi ana ya anyazi avalia yi jirudwa danu anyama le poyama le amipa asiga yi titina pa pa maso wo pla nya budamanu de sidia ji heveta ye wo adama be pompi pa asiwo fifia la jinu ya pa consider Adra Momi, Ghana City, we are the Pessoa Black of Vo Aseke, this Ghana City, we are Seke, Pessoa Black and Vo Aseke, Emaka go, dog Adra Momi, you can Ghana City, we are the Pessoa Black Aseke Vo Aseke, this what Adra Ghana City, we are Seke, Pessoa Black of Vo Ade, Super XP 95 Hawa Adre, Ghana City, we are the Pessoa Black at all. Alaba star oil adra wo mo mi kede petrol Ghana City we ato peswa bla ato vo adre na maka wa adra diesel Ghana City we anyi peswa bla asiki vo adre alaba total energies do kwa ha wa adra mo mi Ghana City we an peswa bla asiki vo asiki na maka diesel ha wa adre
Ghana City we adre peswa bla asike vo enyi alabas star oyo do pa global momi pa asi pa jile Dr. Trump le dukon do momi pa asi alaba asitotro pa asi oho National Petroleum Authority pa asi pa saye yo ata alaba ga gbogbo planu lenene pa budo dopo dopo nu bavie yewo agloben yewo no bofomba nana pa budo fawo planu du pa asi aji daji alaba diodwa aglobe ya ayiji anon kulamde duko doma astachanu aye aten ade afo buwo na ahia alaba vida ntonto yo adocho nana pa niyo mena nuplalawo anotede alayi momi pa drapo pa chwa nana pa Ghana City ava pa aside de anu na asisi yo kaba yi adze akome to agba aji yo de aplo but my child getting out of good I'm about to hire a salt that become a minority brocho the Judwa and Nuba Ella food and not now you can your opposition you club and young moji na Ghana for democracy I'm about to hire you one Yanua will salt to play MPP Manolawo abu bubuo nubu le ayi owa nu chitrede jilidwa nu tayike wo agloba dukwapa le povito wo pla bondropo pla nu bubu pa nsabubuo azam de yo anu Zukono na ofe habobo ye MPP fe amesweswesi wo le sa otakpepe eme cho chidudu nube eza dukope do ofe cho dua vovona chitre chide nula wo ediafuna wo eye wo fu de chidudu nube wa jujonu si wo gblobe enye dunya hehe fe nu wonade efe hame vivo plekpede ntonu amesweswe wo fe ngonola Alexander Fenyuma Kings gblobe amesiwo le nchola nyadodro kple fobubu siwo kude chitrecide nula so kple dunya hehe yometiti cho ube wawo seji wowo amenkume makpo toe Evelyn be elebe jidudu anade bubu democracy gome do sewo nyagbogbo fan kple dunya hehe siwo chitrede wo nufe gome do amesinu ameswese wo kolonu be jidudu fe nu sezazande chitre chichide de la nuwola atenwa gble nkonyu si le Ghana nu le democracy nu eye wo do podenwu si me afokule jidudu fe nonome jidudu agbenya si wo chode wo nube wa oti wo yomele tunya hehe mela esiayi jidudu megan wo si wo do me senyala gan Dominic ayin ha le gblobe dunya hehe fe akpadeke jimade ma no mele se ndo wom eye pe watu amelele alonya dodro fe se dada si wo gbloji cho wupe wano tede nya dunya hehe menonoji wa otetore jibe wo po anya gbogblo fe ablode taga keme keketa do nu wona si wo atenwu adaseji o nusita wo le vevie maso de dunya hehe me ti wo le jijimde jile nu fufu fa vonu dodro si so pele Ghana fe vonu dodo fe to kwisi nono nu fia nya vivlivele dada son si le siaoji owo pele democracy ablode wo takpopo domenu jidudu pele chitre chichi de nu de la wo sia cho wonu be wo le democracy jije nu wo gblem alaba mako dernya jo kutina alaba do nanam bondropa kokoto do asi abala nola ga chanto ikanya Dennis Miracles abate gajaropa aton ple epanu namasi an yonya etochi
ye wo Saturday ya go numa kuku yi ganya opla nu flo nti do kwa ina yoko do kwa aji yi ma kwa apa ada yi ana bon do kwa club ama ada kama ting ada gala apa account aton wo amo aye wo ma ting adra aniba wa mau de moto ada ka alo acho wo ana mede alo acho wo dare apemo ye wo club basada asima bon do pa na ada sabuku alaba yoko do pa club afoda da ya anya ba ye wa acho akonu no masi yo ating ado kuma play yo pa no makuku la ganyao pla nu bla maso yo wo club wo awa nu tai anaba wo ala nu makuku la miracles akwaje anu la anu tocho yo ku de Ghana City million abla atom vo atom lopo yi nu la apa yi ma wono yonya subo hawo baduma dodo hayi akwa donyawo bol abalanola ka ta alaba yoko dopa nkulam de asichacha kla nu bla bla yiwo o awo le ma yima nu ba yiwa akoda ba nana pa ganyo pa gbegble ada ejo alaba Ghana pa senwa yoko dopa ating ayi bonui ada monde nuna masio nuna ahoisebe wa ating ato kuma plana na pa ganyao alonu flo yinu dodo yi na aya anya ba wa acho ahmona amo ba wa agabu nuna masiawo alo adrawo hafi wa awo numa kuku vo alaba Dennis Miracles abwaje ban jocho yawo cho da yama nu ayewo agloba yima won gbegble adekau yi anawo ademone ba wa adasila nu kle ga homa yi anya Ghana City million bla aton kle kakadaji tom yima numa kukwawo aji ayapnya sama gagara nyazo kutela ba Ghana pa Ghana dodi kopaga ika nya Bank of Ghana ohlonu nana pa Ghana to ba wa aga zank modern gato pa donu bla yol do wom moda bala manomio le bapara de ada yiwo ada bula so imaya dia gato pa ga glob do pa yawo tu aga to kapu mokle da ka jaro ko jiga ka uma da asida wojiu alaba aya bla mofamana modan ka hodopo yi adza akoma to jin asikama le akpa ave bla avo atome Ghana vega jirado fega Bank of Ghana kolonu le du tofocho tikita gadodo be babiawo la evesiwo nu mode gbalemele onu eyewo kolonu Ghana tobe wafu asana wo fe do na uzazan la bena wo le do wom seto wo fe modede manome le gajrado fe Ghana fe nyanula do wonu le digital gadodo fe do na wonam le dadam le mofia mesiku de digital gadodo to wo fe nu si wo to ve be wa cho akpo gadodo le digital ji eye wa akpo nu flela wo talaji Bank of Ghana globe afoku ganwo jengo mosiawo zalawo si wo dometo ade wenye amento be nyataka kazazan le mogbegbele nu nufialawo takpokpo nyue kple gadodo be monu majowo ke app adeo siwo le internet ji kewe siwo ji modegbale mele wenye Adamfo loan Ejapa credit Amanfi loan Acro cash Ireland Backs now CDGO Cgrab Dompo cash F cash GH loans Pro Hasty credit New Green Money Tree Omampese Popo CD Ready Money Sikatap Sikapa loan Zigwe loan kana fe gajrado fe gandes desena gajrado fe o ka hodo fe o to hewo ple fe keke fe do fe be wa jujo asichacha na do bia gbalen visi wo etegbere jibe asichacha ple gadodo lawo siwo si mode gbalen mele o gbelenu flelawo takpokpo ple Ghana fe ganya o fe fo madime
Bank of Ghana fue de dukwanu be wakpoda be modegbanle le digital ga dolawo adewo si hafi ado ga wa dejifo wo dejifo na asiamesi atakaka le chogadodo femonu siwo mele senu o nube wa gblowo na efe fintech ple wiye wo dodo de ngo fe do fe kajado fe gangblo be heyi eji ewo do ple seji kplolawo ple dodo wala bubu be wa de jesi digital ga dodo siwo si modegbanle mele o siwo le dowom le dukwame aha demonawo alaba mako agaranya jo wujina alaba Ghana kofito adopa to bupa da fia adayi sukufiwo adawo adiba yewa awola Jubilee Park la ho alaba nyata kawo ade fia ba sukufiawo acho technical university yimi ayona ba ho poliye wo adwe ba yewa awo kukul afi wo ayi sukuvia wo mako mona de hia ba wa azan na ba doko tadi ko na ba wona wo atawa ko vito wo awuna na ba do anu yi anan jodwa ya nta pa kola pa no wana bovo eve yi ana ntu ada yi akon to ta ba global yo adoto lentoto glola wo pa anyanwa alo nyana to glola wo pa anyanwa ko vito ma daga fanya adaka to ntotwa enula sanu hado yi ananu wana ya dodo wawo alo dodo wala wo agloba wa hamate aglo anyadaka la nanfa anyaya magbo yi ananu dotwa ya na public avela haduma nada ka taro ko ji la sayiwo kuda toko papawo wawo la tepa bajawo anu la napa Ghana ko amanu amaganya jo kutina mi alaba Ghana private road transport inya GPRTU abudonya ododi kopa wo agloba jiudwa pa Ghana city of yi wo adada diesel liter de kam atin atote abudofa yi wo adoba yi wa ajide jia anu yi ana jiudwa adaba ban rati de ka pa para minu na diesel achoyi abaya dibe wa akpada nuplala wo anu ahamoda abufa dofa wo pa ajinu na maka apoga ba asi hoji aye wa ana bodwe dopa wo kla apo ano emebe yewa tote vudo fesi wodo be yewa jide eji le esiji dudu ade sidi akpe velita de kaji poto hena heyi ya de le diesel fe sewo fe vuvototoji kake o chonyame mamleto le adaundodo ple hudo to fe siwo le dukwame godo vomegbe le GPRT to fe dutofo kadodoji pola pekpede nto Samuel amwa fe nyanula dowo hala do susuda be waji vudo fe de eji mamada lo fajibla etonle ami fe asisi le jimta chidudu fe nudede nyamena nyafoda menu siwole asicha vukula woji la dumeto adewoji dekpoto plolawo ada alesiwo de eji de poto jina momemi jrafe wo hafi adegbefan o fe npo susu mamleto wole mokpombe kukulawo najra gasi ade Ghana cedi asheke do le diesel gallon de sia de si wo fleta ne momemi fe asiji dede poto ji le pompia o me blibola wa te nwa to te vudo fe si wo wodododo la alo ade eji poto wole mokpombe wa degbe fa mamleto ne dowo hala wu efe adaundodo hohonu
Macho adanya jawu jinemi alaba jo ada abile agba ndi kanal the industrial area ye wo akpla take away fiase ada kpla rubber and nutra kpla na kpla dopa ada odum alaba kana jo papa do chi dopa wo akpla ba jo ata agomala family ga we have mility bla and loco ana wo ado jo chi dopa and cho tema industrial area that traco motorway free zones jochi do pa wo wa acho ahamode adwanu alabel do manga jochi la wo dumato ado abwabi ene maka aye jochi la dumato de ka agli ada agba pa akpa ada mut ati yi na wo fifia wo le gbokomle na kwatema general hospital yi na jiru bagawo do pa ati ba adwa chikankan ga dola wo ga ekoto le tepa hana hona ma pe nuwo adodo le tenana pa tepa fa uma anyanu ikaka botutu na pa adwa echo hado yi anana pa gana chido kwa wo agloba ye wa adanya ta ka bu adago amagbe ayapnya sakle nkola uma aga garanya jokuja ka sada ko manola yil ho central honorable Richmond Adam Kofi Kotosu abu ho dome so he ko south aga yikane ho municipal youth parliament ba wa akad hanana so he onu hana klolanya alaba wo awo wanal nicho jinu adra panka ke bla vo atwa jil ho dugame pa takpa home nanana pa dukwa pa sohe wo pa dopa kla ho tujipo ha ye wododo de nanam pa dudu ya na honorable Kotosu glona sohe wo pa sota pa manolawo ye yawo wa du plus sota pa gomasase la anu yo nyanu va vi adana gana pa democracy yo akweda wonu ba wa aza planya acho absubo aha akonu to am pa akuhiwo boy ala ba nukola buwe anya National Youth Authority pa vota ntomaji kola apato salon maka ha home municipal National Youth Authority pa doji kola apato Charles Gomenu klazimonola honorable maunyo agbe yi ka atamna na pa hamavio alaba wo atia kola yi wo anyas speaker ye honorable Jones amagashi biglo ngamaka ha nukola pa paranto banto ye honorable do anyaile okori ngamaka ha nukola pa paranto avalia ye honorable Thomas Kujo gadasu ngamaka agbalanola iga clerk apato Daniel Opon maka agbalanola pa deputy clerk apano Christiana Labi alaba so help so da ye nyaba dukwa pa do ada yiwo awaba ta pa o kata na akwa gumala so help me nyamatu chowa mala gati atonda siade pa apa ada ye o pa darushne anyaba yewa anna mon papa so help wa adrum ntwame nyawo aye wa atupla nyaba ndate wo ado National Youth Authority global yawa ado alo so alaba so da ba wa nanamba choma prola yiwo acho agbana majina ahundwa gana tukwa asia ama ko gara nya jogu jini alaba ama avakula afakuwa no blami ada jo ima SCC bus nana ka ami choku ada pickup ada Kia Sorento le Chrome yi atada nana bonsu junction nu la Japan to alaba afakwa azola atoyi abayadi yi na SCC bus ami choku pick up kata bikankan yi nana maka aye Kia Sorento bavien
Mɔdodo dzifɔku si me ame gbogbo aɖewo ku le si me Intercity STC bus kple ametsɔŋu aɖe le etu krom wu ame eve eye ame ene bubu xɔ abi le esi dzo bi bus la megbe. Nyatakaka gbãtɔwo ɖe fia be STC bus la va dze ametsɔŋu dzi si na dzo gã aɖe bi si xɔ bus la keŋkeŋ. Ame siwo kpɔa nudzɔdzɔ gbatawo gbɔ kple eteƒekpɔlawo te nu ɖe mɔzɔla aɖewo gake ame eve ku le nudzɔdzɔa me. Wotsɔ ame ene siwo xɔ abi la yi kɔdzi enumake be woaxɔ atike na wo. Dziɖuɖumegãwo dze numekuku gɔme be yewoanya nu si gbɔ yameŋu ƒe gbagba tso. Womede ame kukuwo ƒe ŋkɔ ɖe go o le senu haɖe o eye wole mɔ kpɔm be dziɖuɖumegãwo ana nyatakaka yeye na numekukua le edzi yim. Nublanuinya sia gaɖe dzitsitsi ɖe mɔdodowo dzi dedienɔnɔ si le dzidzim ɖe edzi le Ghana. Vevietɔ ʋu sese kple mɔzɔlawo ƒe ʋudodo didiwo nu. Wole dzi ɖem ƒo na ʋukulawo be woaɖɔ nu ɖo ahawɔ ɖe mɔdodo dzi dedienɔnɔ ŋutisẽwo dzi pɛpɛpɛ. Abema agre gbetana jojinami ke Togo dukwa edrebe ya awɔ so ya tom akpe alafa eto le pe akpe evebla evevo adan ko ide pe akpe evebla evo adra pe agbede pe yame alebe dola dumeto adan doha yi ekwa so ya ekuwo ekpo inye cancer interprofessionnel de la fele pe soja yi le Togo yi enye nanampe nukuwoko yi wa dodo de nanampe so ya agbede nu ye wo ede gbekwan alebe wo eƒoe ko nu le nanampe yi ya pe gɔmedede le agbeleve alebe dɔkpa eƒe ezimenɔla yi ke nye Moniru Koriko ye gblɔ be daɖodzinua etso nutiti yi le dzidzim ɖe eti le dudagbɔ yi ena Togo enye dugba yi ena soya yi me enye domenyinu se nufia fianu yi etrɔ asi le nugbagbenuwo na neneƒe Europa ƒe Schengen dukɔwo gbãtɔ yi ena ƒe akpe evebla eve vɔ atɔ̃ emea Togo wɔ nuku yiwo ewu tɔm akpe alafa eve bla ade gake nukplɔlawo edina be yewoa ade neneƒe akpe alafa adre tɔm yi eya ta dometsotso gã aɖe gakpɔtɔ eli yi wɔe be dɔwɔƒe gblɔ be taɖodzinue enye be yewoa awɔ nu geɖe eye yewoa aɖo nu geɖe ɖe duda eye yewoa ado ŋusẽ Togo ƒe nɔƒe le xexeme katã ƒe soja ƒe asiame enu. Namakabe Nigeria dukɔ me alebe Nigeria dukɔ kplɔla Bola Tinubu ye ahɔ dukɔ ƒe kpovitɔwo ƒe sewɔtakpe ƒe ese le ƒe ya ƒe dzinu asikea ƒe keke etɔ̃ egbe alebe eyae nye afɔɖeɖe yi wo ewɔ be woaɖo dukɔa ƒe kpovitɔwo ɖe Nigeria yi ena dɔwɔlawo ƒe amegã Femi Gbajabiamila ye eɖe gbeƒã eya le neneƒe tso ɖa le kpekpe aɖe yi wo ewɔ le Abuja emegbe yi ena wo exɔa ŋgɔ na ƒuƒoƒo yi le edɔ wɔm tso esenu alebe Gbajabiamila gblɔ be ɖoɖoa axɔ kɔsiɖa adre tso dzinu yi eva yia ƒe ŋkeke bla evevɔ adrea dzi va se ɖe dzinu asikea ƒe ŋkeke wuienea dzi yi ena nyadadzraɖoƒe aɖe eʋu wo eʋui ɖina neneƒe Nigeria dukɔmeviwo be woagblɔ woƒe susuwo kɔsiɖa eve sɔŋ alebe wo egblɔ be taɖodzinue enye be kpovitɔwo ƒe ɖoɖo yi le esenu kple woƒe nutete ɖe amewo nu gake wo egawɔna ɖe neneƒe dukɔa ƒe esewo dzi ko tae wole neneƒe ɖoɖo ya ehem va yi ene nɔnɔme yi li fifia ena
Sota da sida apa kuma da chile na jinu ada pa ngakabla abvo anaji alaba ngonola wo pa akwa da sida wo to chile jinu adra pa ngakabla abvo atwa aji ye wo ala kokoko ba yo la koko ba na pa tukwa pa sota pa na ada sida aji hafi wa azu asa na basena la maya na jira de pobito pa hawa kuega pato anya pobito yi ji jiwa adasido alabela sama mleto alo na namba galasanti adodo kla alai dukom to wo kla na namba dukom pa pobito awo do de kai de ye ana bata bianila global wo kwa agba so na ga de siade alaba na namba senyala ga kla ogun pa ntomaji Jidulawo global alaba kubito pa dopo valia vawo pa apayiwo wo awa na akona na pa sauta pa la asamen Alpensa pa anpala epo pore mo havana mila papa anyazo ma hafi ma azola nyakwa ma aga tunya jodzina nyake Abala papa nyazo ni saba zukakola John Dramani Mahama biaba wa ada Ghana City avala na pa diesel pa asi ji apoto hana poju na nuplala o na makaha misala papa anyazo ba Bank of Ghana ahonu tukwacho kadoto pa la dopa bla yonu moda bana mala wonu na makaha misala papa anyazo ba afaku madama ti ada ato yima ama vaku ama enoho abi Mododo ji focus bijo la etukrom la tapa mtamal anya kunya sa plan kola kwadwe ado anya gola papa anya zoma kana adon kuti ba yaba bada na nya zo ye anya nuslin awa English dictionary wa de bana ba anya zo nya kodum ka anya me nya zo bana mi nya kwanya imanala nolen jina kum maklami No silence ever English dictionary. Nya tepe. But si dictionary ka zo afi di pasi ke. No silence ever English dictionary standard ton ya. Standard ya. Enyona de view kanu le basic level. Enyona americano le SHS. Enyona americano le university. Alo le language on. Nenya make manya be view. Ebi a strong be kra ha. No silence ever English dictionary. Enyona ha. Amasia make nenya be view mo jura po. Ebi a strong be ha. No silence ever English dictionary. Enyo na wa mama. Yala dile ko so madana na kula. Atia place order le Amazon. Alo number can call screen Nigeria. Opo to me to the can WhatsApp. Afisi African la. Nya call no silence ever English dictionary. Akwa ko veno. Akwa no silence ever English dictionary. Enyo nto.